Ya, sada kesempatan si Bacile ibas kesempatan edang sebab engkai baka bageniku abang andar sada sebiring edang pertama kali na lagu ku abang ku dunia rekaman abang sada sebiring Brahmana luar biasa Brahmana. Halo. Tahun siwah puluh sada lagu edang merenda ibahan tahun siwah puluh 2 bulan 5 merenda darat. Sana nomor lagu sihir julkan mesra rimang mahaga. Mematikan du berkuta-kuta dahinku ku cuma timbang kayongku karo mergana kalak mahaga si mana sinade biring siukurna dua ngasupnya dia aku ngarak-ngarak ya hidup mabakarau mamatikan du jumpai kena enggo mena pagi karo mergana jumpai kena data si Honda bicara erlumba jumpai kena talu mati jandu talu ngerusu mesra rimbang mahaga berap pagi arti bang tengah lakang rukun nada diri tami-tami du adi karena ukur gar-gari berebiring dungenca sinami-nami dia kuturikan nukurku kena meteksanan debiring rebat perdalan du Jurman Bandung kam si penumpang sangat mencari kam terlau-lau terus rezeki itu ban kam si dengan ubang kutotokan gagap sehat-sehat terus mamatikan du jumpai kena enggo mena pagi karo mergana jumpai kena data si Honda bicara lupa jumpa
kena ukur gar-gari mama digandunge sama sinaming-naming iya kuturikeun nukruku kena metek sananda biring reban peradalandu iya kuturikeun nukruku kena metek sananda biring reban peradalandu jujur. Ya, Uzur. Harto Tarigan.